Ndabashimiye kandi mbaye ikaze mwese mukurikira NVTV Rwanda. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yagiye agarukwa mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye kuri wa kane tariki ya 22 Kamena 2023. Ni amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Hategekimana Biguma yaruciye ararumira ubwo yabazwaga ku byaha bya genocide aregwa. Naho mu karere ka Musanze yafatiwe mu cyuho harimo gutaburura imbuto mu murimo. Mu karere ka Ruhango ho umugabo yatemye umwana we. Urukiko rwategetse ko ikirago cy'abasirikare b'Abafaransa bashinjwe uruhare muri genocide gisubukuru. Ibyihebe RDF yagiye guhiga Cabo Delgado mu mikoranire na ADF. Abanyeshuri batatu bashimuswe mu gitero ku ishuri batorotse ababashimuse. Muri iki gihugu kandi perezida wacu Yoweri Museveni yavuze ko nta rwitwazo na rumwe bafite rwo kudahigisha uruhinda abarwanyi ba ADF kugeza barangiye. Mu gihugu cy'u Burundi ho rurageretse hagati ya perezida Ndayishimiye na perezida w'ishyaka riri ku butegetsi. Ubwongereza bwatangaje ko buhangayikishijwe n'ibikorwa bya FDLR. Reka ya makuru tuyahere kuri inkuru ivuga ko Hategekimana Biguma yaruciye akarumira ubwo yabazwaga ku byaha bya genocide aregwa. Urubanza rwa Hategekimana Philippe uzwi ku izina rya Biguma urusano rwahinduye isura, amaze iminsi irafasha umwanzuro wo kudasubiza ibibazo byose abazwa, ndetse ubu byose bikaba bibazwa yubitse umutwe. No rubanza Hategekimana Philippe aburana mu rukiko rwa rubanda rw'i Paris kuko ruzashyirwaho akadomo ku wa 30 Kamena 2023. Ibimenyetso byo kutavuga mu rukiko ku ruhande rw'uregwa byatangiye kugaragara mu iburanisha ryo ku wa 20 Kamena 2023. Ibi byari bikurikiye ubuhamya bw'umugore wa Hategekimana Philippe bwasomwe mu iburanisha ryabanje kuko atari yitabye urukiko avuga ko arwaye. Muri ubwo buhamya byumvikana ko batahuje ku matariki yaho bari muri Mata na Gicurasi mu mwaka w'1994. Kuva icyo gihe Hategekimana Philippe yatangiye gusubiza ko ntacyo avuga ku byabajijwe, bituma umucamanza afata icyemezo cyo gusoma ibikubiye mu mabazwa atandukanye yakoreshejwe nayo yasojwe yongera guhabwa umwanya, ariko akomeza kwerekana ko ntacyo ashaka kuvuga. Mu iburanisha ryo ku wa 21 Kamena 2023 Biguma yakomeje gusubiza ikibazo kimwe agira ati ntacyo mbivugaho. Umushinjacyaha yamubajije ibibazo bikubiye mu byo yagiye asubiza, ibibazo bishingiye kuri buri kagingo byamaze igihe kirekire, ariko byose asubiza ko ntacyo abivugaho. Umucamanza yageza abwira Hategekimana Philippe ko adategetswe gukomeza gusubiza igisubizo kimwe kuri buri kibazo, ahitamo guceceka yubika umutwe. Umunyamakuru uri gukurikirana uru rubanza Marie Louise Uwizeyimana yabwiye ikinyamakuru Igihe kabunganira Hategekimana Philippe bavuze ko tariki ya 27 Kamena 2023 bateganya gukora umwanzuro w'inyongera biregura ku birego umukiriya wabo aregwa. Urukiko kandi rwakiriye abatangabuhamya babiri bari baratanze ubuhamya, ariko bakagenda uruhande rw'uregwa rutababajije ibibazo ku byo bavuze, bose basobanura uruhare rwa Hategekimana Philippe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Umwe muri bo yasobanuye ko Haguma ari bamenyesheje icyabazanye kuri bariyeri kari ukwica umututsi, kumusenyera no kurya inkazi. Yanasobanuye uburyo Hategekimana Philippe na Birikunzira bahise bajya kuzana umututsi wari hafi aho, bategeka abajandarume kumwica, bamurashe ntiyapfa, umwe amukubise inkoni ku kibuno, Biguma na Birikunzira babategeka kumukubita ubuhiri mu mutwe ngo bari kwica inzoka. Ubwo aheruka kuvuga mu rukiko, Hategekimana Philippe yavuze ko atari we Biguma, ndetse ko ibyo batangabuhamya bamushinja atari we wabikoze. Urubanza rwatangiye ku wa 10 Gicurasi 2023, biteganyije ko ruzamara amezi 2, hagategwa amatwi abatangabuhamya 100 barimo n'abaregera indishyi. Hategekimana Philippe aregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi n'ibyibasiye inyoko muntu, akekwaho kuba yarakoze mu misozi itandukanye yo mu karere ka Nyanza, aho yabaye umujandarume igihe genocide yakorewe abatutsi yabaga mu 1994. Mu karere ka Musanze yafatiwe mu cyuho arimo ataburura imbuto mu murima. Umugabo yafatiwe mu cyuho ataburura imbuto y'ibirayi byari byaratewe mu murima w'umuturage, ahita atabwa muri yombi. Abamuzi bakaba bavuga ko basanzwe bamukekaho ubujura bw'imyaka. Uwo murima witwa Ntakirutimana uherereye mu mudugudu wa Myase, akagari ka Kaguhu, mu murenge wa Kinigi. Ukekaho ubujura akaba yanabufatiwemo mu rukerera rwo kuri wa 3 tariki ya 21 Kamena 2023. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kaguhu Ishimwe Aime. Yagize ati nyiri uwo murima abakozi be bari biriwe bawuteramo imbuto y'ibirayi, dore ko turi no mu gihe cy'iterwa ryabyo. Uwo mugabo rero yahengereye amasaha y'igicuka ageze, ajya marabitaburura, abamusanzemo bamugezeho amaze kugeza ku biro 70. Yagenda agacukura aho bari babiteye, akabikuramo kongera agasubizaho agataka, ku buryo na nyiri umurima atari kuzaraba kuko byigeze byibwa. Akagari ka Kaguhu ni hamwe mu hantu hahingwa ibirayi ku buso bugari ugereranyije n'ibindi bihingwa bihera. Muri iki gihe by'umwihariko bari mu ihinga banatera imbuto, ngo abajura badukanya amayeri yo gucunga abahinzi ku jisho cyangwa bakarandura imyaka bakajya kuyigurisha cyangwa bakabirya.
Uyu muyobozi yavuze ko abishora mu bujura nk'ubu baburirwa kubicikaho uko inzego z'ibanze n'izishinzwe umutekano ziri maso kandi ziteguye kubatahura no kubiryoza ubifatiwemo. Abahinzi nabo bashishikariza uruhare mu kwicungira umutekano no gutanga amakuru y'ibisobanuro no gutanga amakuru y'abishora mu bujura nk'ubwo kuko bwambika benshi isura mbi. Nyuma yo gufatwa ukekwaho ubwo bujura yahise ashyikirizwa polisi. Naho mu karere ka Ruhango umugabo yatemye umwana we. Iyakaremye Yason yafashe umuhora awutemesha umuhungu waramukomeretsa bikabije, ubu akaba arwariye mu kigo nderabuzima cya Muremure giherereye mu murenge wa Kinihira. Iyakaremye Yason y'imyaka 67 y'amavuko atuye mu mudugudu wa Remera, akagari ka Gitinda, ni mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango. Abo baturanye bavuga ko uyu mugabo babonye afata umuhoro atangira gutema umuhungu we witwa Nshimiyimana Joseph y'imyaka 18 y'amavuko, ariko ntibabasha kumenya icyabimuteye. Abaturage bavuga ko babanje gutabara uwatemwe kugira ngo ajyanwe kwa muganga kuko ari byo byihutirwaga, ibindi babiharira inzego zibishinzwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira wa Mwiza Jean d'Arc avuga ko urugomo rwabaye nijoro kandi ko amakuru yahawe yemeza ko mbere y'uko yamuremye atema umuhungu we babanje gutongana bashaka no kurwana. Igitifu wa Mwiza yavuze ko Iyakaremye yashyikirijwe inzego z'ubushinjacyaha, uwatemwe nawe akaba ari kuvurwa. Mu yandi makuru, urukiko rwategetse ko ikirego cy'abasirikare b'Abafaransa bashinjwe uruhare muri jenoside gisubukurwa. Urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rwategetse ko iperereza ku kirego cy'abasirikare b'Abafaransa bari muri Operation Turquoise bashinjwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi gisubukurwa, bagakurikiranwa ku bikorwa birimo kuba baratereranya Abatutsi bahungiye mu Bisesero banafata abagore n'abakobwa ku ngufu. Urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rwategetse ko iperereza ku kirego cy'abasirikare b'Abafaransa bari muri Operation Turquoise bashinjwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi gisubukurwa, bagakurikiranwa ku bikorwa birimo kuba baratereranya Abatutsi bahungiye mu Bisesero banafata abagore n'abakobwa ku ngufu. Guhera mu mwaka wa 2005 imiryango itandukanye irengera uburenganzira bwa muntu irimo Ibuka, Sylvie, FIDH na batandatu mu barokokeye jenoside mu Bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri Operation Turquoise bamaze iminsi 3 barataye ibihumbi by'Abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakabashumuriza intera hamwe ngo zibice. Abo batangabuhamya bavuga ko ingabo z'Abafaransa zagize uruhare mu gufata abagore n'abakobwa b'Abatutsi kazi ku ngufu. Mu mwaka wa 2021 iki kirego cyateshejwe agaciro nyuma y'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwemeje ko nta bimenyetso simusiga byatumye aba basirikare b'Abafaransa bashinjwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyangwa ibindi byaha byibasiye inyoko muntu. Abasirikare b'Abafaransa bashinjwe ubufatanyacyaha muri jenoside aho kuva kwa 27 Kamena kugeza kwa 30 Kamena 1994 bananiwe kurinda Abatutsi ku bushake bakanabasiga mu maboko y'intera hamwe. Umuntu uri mu bahafi bakurikirana iki kirego yabwiye AFP ko nyuma y'ingingo zifatika zatanzwe n'abarega rwategetse ko abagenzacyaha bo mu ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha byibasiye inyoko muntu b'Ipari kongera gufungura ikirego nyuma yo gusanga hari ibitarakurikijwe bajya gushyingura ikirego. Bigaragara ko batamenyekanishije ko ikirego gishobora gushyingurwa nyuma y'iminsi mike, bemeje ko inyandiko nshya zikuyemo incamake ya raporo yakozwe n'umunyamateka Vincent Duclerc ku bwicanyi bwakorewe mu Bisesero nayo yafatwa nk'ikimenyetso. Umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yatanze ikirego, Patrick Baudouin, yatangaje ko urugamba rwo guharanira ubutabera n'umuco wo kudahana rusubukuwe. Mu basirikare 5 bakorwagaho iperereza ku ruhare rwabo muri jenoside yakorewe Abatutsi harimo General Jean-Claude Lafourcade wari umuyobozi mukuru wa Turquoise, Jacques Hagar wayoboraga aka gace Icyangugu n'ahandi. Mu mwaka wa 2021 ubwo Perezida Macron yasuraga u Rwanda yemeye ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, intambwe yateye nyuma y'abategetsi benshi bamubanjirije batabikozwaga. Amakuru agaragaza ko mu Bisesero hari hahungiye Abatutsi bagera ku 60,000 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye, ariko ngo harokotse abatarenga 2,000. Mu yandi makuru, ibyihebe RDF yagiye guhiga Cabo Delgado mu mikoranire na ADF. Umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda byatangajwe ko ufitanye imikoranire n'indi mitwe itandukanye irimo n'uwa Aru al-Sunna wal-Jama umaze igihe uhungabanya umutekano muri Mozambique. Kuva muri Nyakanga 2021 u Rwanda rwohereje ingabo muri Mozambique mu rwego rwo kwirukana ibyihebe byo mu mutwe wa Aru al-Sunna wal-Jama wari warigaruriye igice kinini cy'intara ya Cabo Delgado. Perezida Paul Kagame ku wa 3 tariki ya 21 Kamena yabwiye itangazamakuru ko bigizwemo uruhare na RDF umutekano muri Cabo Delgado umaze kugaruka ku kigero cya 80% ku buryo n'ibikorwa bitandukanye byari byarahagaze byongeye gusubukurwa.
Icyakora nubwo u Rwanda na Mozambique bishimira ibimaze kugerwaho mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado, hari amakuru avuga ko ibyihebe byari byarabohoje iriya ntara bikomeje imikoranire n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa ADF. Abadepite bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi basabye ko Uganda ikura ingabo zayo mu butumwa bwo mu mahanga kugira ngo bongerere imbaraga inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. Batanze urugero rw'icyo gitero cyo muri Kasese nk'ikigaragaza ko hari umutekano muke mu gihugu. Nta rwitwazo dufite rwo kudahigisha uruhinda abarwanyi ba ADF kugeza barangiye. Ibi ni ibyagarutsweho na Perezida Museveni wa Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasabye ingabo z'igihugu cye n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhuza imbaraga mu guhangamura umutwe w'iterabwoba wa ADF mu karere. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru riherutse gushyirwa ahagaragara, Museveni yavuze ko nta mpamvu n'imwe yo kudahigisha uruhindu abarwanyi ba ADF kugeza ku wa nyuma. Ni nyuma y'aho izi nyeshyamba zishe abanyeshuri 37 mu ishuri ryisumbuye rya Mpodwe riri mu karere ka Bwera ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Museveni yavuze ko nyuma y'icyo gitero cyiciwemo abantu benshi, ingabo za Uganda zifatanyije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye guhiga inyeshyamba za ADF mu gace k'uburengerazuba muri teritwari ya Irumu. Museveni yishimira ko ibikorwa bya gisirikare byiswe Shuja bihuriweho n'ingabo za Uganda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatanze umusaruro muri teritwari ya Irumu, muri Ituri na Beni ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yatanze urugero rw'uko hari abayobozi b'uyu mutwe bishwe n'ibirindiro byabo byasenywe mu mashyamba ya Zunguruka ndetse na Mwakira. Yongereyeho ko mbere y'ibitero bya Shuja, agace kose k'uburengerazuba n'amajyepfo y'umusozi wa Rwenzori ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kari karigaruriwe na ADF, aho abarwanyi bayo bacukuraga amabuye y'agaciro bakanahinga kakao. Mu Burundi ho rurageretse hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida w'ishyaka riri ku butegetsi. Amakimbirane akomeje kuba menshi hagati y'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi na Perezida Ndayishimiye Evariste uyobora iki gihugu, ibintu bivuga ko bimaze igihe mu bahoze ku butegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Kuva leta y'u Burundi yafata umwanzuro wo guhagarika no gufungwa aho ari Minisitiri w'Intebe w'icyo gihugu General Alain Guillaume Bunyoni, hakomeje kuba kutizerana hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abakigendera ku matwara ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Abafatwa nk'ibihangange mu bakigendera ku matwara ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza harimo Reverien Ndikuriyo, ari nawe uyobora ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Aba bategetsi bo muri CNDD-FDD kuva bagera ku ngoma binjiye no mu bijyanye n'imikino yo mu mupira w'amaguru, aho binavuga ko buri umwe mu bihangange yagiye agira ikipe imwitirira. Muri ubwo buryo hagiye habaho guhangana. Uko kutumvikana hagati y'uyoboye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD na Perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye byongeye gufata indi ntera muri iyi minsi ya vuba, ubwo leta y'u Burundi yafataga umwanzuro wo guhagarika amafaranga y'inoti y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 nk'uko byakomeje kwandikwa n'ibinyamakuru by'i Burundi. Bavuga ko byongeye kuzamura umwuka mubi hagati y'abagendera ku matwara ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza n'abamaze kwinjirirwa n'imyumvire y'ingoma iri ku butegetsi, no kuvuga umurongo wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari byakomeje kugaragara bisa no guhimana hagati ya Reverien Ndikuriyo na Perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye, mu gihe Evariste Ndayishimiye yateguye nk'ibirori, Ndikuriyo we ategura ikipe z'imipira y'amaguru. Aha bivuga ko kuwa 21 Kamena 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango we ibinjiye mu birori byo gushima Imana ku myaka 3 Evariste Ndayishimiye amaze ayoboye iki gihugu. Isaha iki giterane cyatangiriyeho niyo n'irushanwa ry'umupira w'amaguru ryatangiriyeho na Ndikuriyo Reverien. Si ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye, kuko mu gihe Ndayishimiye yakoraga ibirori mu mwaka 2020 Ndikuriyo Reverien yahise ategura gukinisha amakipe y'umupira w'amaguru. Iki gihe kandi byafashwe nko guhimana hagati y'aba bayobozi babiri. Perezida Ndayishimiye Evariste na Reverien Ndikuriyo bafite ibyo bahuriyeho mu myitwarire mu kugaragaza ibyiyumviro byabo. Reka amakuru tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Ubwongereza bwatangaje ko buhangayikishijwe n'ibikorwa bya FDLR. Leta y'Ubwongereza yatangaje ko ihangayikishijwe n'ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu imitwe yitwaje intwari irimo FDLR ikomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Bikubiye mu itangazo intumwa y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga bigari Alison Thorpe yasohoye kuri wa 4 tariki ya 22 Kamena. Ni nyuma ya raporo impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziheruka gusohora. Iyo raporo ishyira mu majwi imitwe irimo M23 na FDLR ishinjwa gukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu, ibirimo ubwicanyi no gufata ku ngufu. Iyi raporo by'umwihariko ishinja barimo umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Christian Chiwewe kugira uruhare muri biriya bikorwa biciye mu mubano yaremye hagati ya FRDC ndetse na FDLR. FDLR imaze igihe ifasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara zimaze umwaka urenga zihanganye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ibihugu bitandukanye birimo ibigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byagerageje guhuriza impande zombi mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane zifitanye, gusa leta y'Kinshasa yarahiye ko itazagirana ibiganiro n'uriya mutwe.
impande zombi kandi zasabwe guhita zihagarika imirwano. Naha dusoreje amakuru twabateguriye, dukomeza kubasaba gukurikira ibiganiro bitambuka kuri NVTV Rwanda.